Papila ra vumbirhi ra Paulo eka Timotiya. Timotiya wa vumbirhi ku avanyisa ku sungula. Mina Paulo, muapostolo wa Kreste Yesu hi ku rhandza ka Xikwembu, mina ndzi rhumiweke ku twarisa vutomi lebyi nga kona eka Kreste Yesu, lebyi hi tshembisiweke byona. Ndzi tsalela Timotiya n'wananga la rhandzekaka, ndzi ri, tintswalo ni musa ni kurhula a swi ve na wena swi huma eka Xikwembu Tatana ni le ka Kreste Yesu Hosi ya hina. Ndzi khensa Xikwembu, xona lexi ndzi xi tirhelaka hi ripfalo leri tengeke ku fana ni vatatana, ndzi nga tshiki ku ku khongelela vusiku ni hlenkani. Loko ndzi anakanya mihloti ya wena, ndzi navela ngopfu ku ku vona, leswaku ndzi ta tala hi ku tsaka. Ndzi tsundzuka ku pfumela ka wena loku tiyeke, ku nga ku pfumela loku nga rhanga ku aka eka kokwa wa wena Luwisa ni mana wa wena Yunika. Kutani sweswi ndzi tshemba swinene leswaku ku akile ni le ka wena. Hikokwalaho ndza ku tsundzuxa ku kondletela nyiko ya tintswalo ta Xikwembu leyi u nga na yona, leyi u yi kumeke siku ndzi ku tlhandlekeke mavoko. Hikuva Xikwembu a xi hi nyikanga moya wa vutoya, kambe xi hi nyikile moya wa matimba ni wa rirhandzu ni wa ku tikhoma. Hikokwalaho u nga vi na tingana ku veka vumbhoni hi tlhelo ra Hosi ya hina, hambileswi mina ndzi nga mubohiwa hikwalaho ka yona. Na wena khensa ku xanisekela evhangeli hi ku pfuniwa hi matimba ya Xikwembu. Xi hi ponisile ni ku hi vitana ku va vanhu va xona, ku nga ri hikwalaho ka mintirho ya hina, kambe ku ri hikwalaho ka makungu ya xona ntsena ni hikwalaho ka tintswalo leti xi hi nyikeke tona eka Kreste Yesu minkarhi yi nga si va kona. Kutani sweswi tintswalo leti ta tikomba erivaleni. Hi ku ta ka muponisi wa hina Kreste Yesu, yona loyi a heriseke rifu, a humesela erivaleni vutomi lebyi nga onhakiki hi matimba ya evhangeli. Mina ndzi vekiwile ku va mutwarisi wa rito ni muapostolo ni mudyondzisi hikwalaho ka evhangeli leyi. Kutani ndzi xaniseka hi ndlela leyi hikwalaho ka swona, kambe a ndzi na tingana, hikuva ndzi tiva loyi ndzi pfumeleke eka yena. Kutani ndzi tshemba swinene leswaku wa swi kota ku hlayisa leswi a swi vekeke emavokweni ya mina ku fikela siku lerikulu. Landza ntila wa marito lama tiyeke ya xiviri, lama u ma tweke eka mina, eku pfumeleni ni rirhandzwini leri nga ka Kreste Yesu. Hlayisa xuma lexinene lexi vekiweke emavokweni ya wena hi ku pfuniwa hi moya lowu kwetsima lowu akeke exikarhi ka hina. Wa swi tiva leswaku hinkwavo lava nge tikweni ra Aziya va ndzi fularhele, kutani exikarhi ka vona ku na Figelo na Hermogene. Ingi Hosi yi nga tsetselela ndyangu wa ka Onesiforo, hikuva u ndzi rhulisile mbilu ko tala, naswona ku bohiwa ka mina hi tiketani a ku n'wi khomisanga tingana. Kambe loko a fikile eRoma, u ndzi lavisisile hinkwako hi matimba a ku a ndzi kuma. Ingi Hosi yi nga endla leswaku a kuma ku tsetseleriwa emahlweni ka yona hi siku lerikulu. Na wena u tiva swinene mintirho leyi a yi endleke le Efesa.